Aktivnosti vezane za završni ispit koji su učenici 8. razreda polagali 23., 24. i 25. juna privode se kraju. Uzimajući u obzir da je ispit polagala generacija učenika koja je više od jedne školske godine učila u otežanim uslovima nastave na daljinu, koja je svakako bila novina u punom smislu te reči, prva analiza završnog ispita pokazala je da se u odnosu na prethodne školske godine uočava blagi porast postignuća na sva 3 testa. 2. jula su objavljeni zvanični rezultati i učenici znaju svoje rezultate koji su postigli na završnom ispitu. 3. i 4. jula, dakle to je bila subota i nedelja, učenici su mogli da popune formulare i da izraze svoje želje za određene škole koje bi htjeli da upišu kao srednju školu. Nakon toga, dakle, sutra biće, to je 7. jul, sutra biće objavljene te liste želja koje su unete u bazu podataka. Učenici mogu da pogledaju svoje liste želja, da provere da li su tačno unete njihove želje, a konačne liste želje biće objavljene u petak, dakle 9. jula. Nakon toga sledi nam u nedelju, znači, bit će objavljeni konačno, znači, gde su učenici raspoređeni, bit će konačno to objavljeno, tako da učenici od ponedeljka, dakle od 12. i mogu i utorak, 13. jula, da upišu, da se prijave, znači tamo gde su raspoređeni i da se upišu svoje željene srednje škole. Đaci koji do sada nisu uspeli da upišu školu koju vole imaće ponovnu šansu. Učenici koji nisu uspeli da u prvom krugu prođu, da upišu te škole koje su želeli, mogu odmah u nedelju da pogledaju, znači da vide sva preostala slobodna mesta, da se ponovo opredele, znači da ponovo popune listu želja i da se ponovo opredele za neka druga slobodna mesta gde ima slobodnih mesta. U sredu, znači, oni predaju svoje liste želja i nakon toga i oni dobiju svoj raspored gde mogu da upišu. Ako ne uspeju u drugi krug, bit će i 3. krug, ali s obzirom da u Srbiji imamo oko 76.000 slobodnih mesta, a imamo 69.000 učenika koji su završili 8. razred, dakle imamo mnogo više slobodnih mesta nego što imamo učenika. Ja se nadam da će svi učenici uspeti i moći da upišu željene škole. U školskoj 2020. i 2021. godini završni ispit u junskom roku obavilo je 66.933 učenika 8. razreda i 1.080 polaznika koji osnovnu školu završavaju prema programu funkcionalnog obrazovanja za odrasle.